بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tuju kam kemun delu tukbal tebi pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kita bi pinagkeswa na isab si salung-salung inen puas amban kepenunay tebi sambahayang subuh tu dalam mamlaka dalam Saudi serta enggak nikitewi tuli atau akan enggak nikitewi palanyo tambahan tewi ni isab iya ni kahapan bakas pemebeg tewi parudumian iya ni duk pakale tewi atau akan pagpengedji tewi atau akan iya ni pagtuntut tewi ilmu inen me pong tinai kalasahan kwe tulay masi pekitewi si hadis iya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam teriwayat we si Sahal radhiyallahu ta'ala anhu ibn Sa'ad as-Sa'idi yene pasalan dembuak dende tek kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngoferdine ambat iya inandawe Rasulullahin ubus mian gamian baya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan kue gak keseban ni iya nerinde mian serta mian ningge dembuak sahabat peni ya Rasulullah bang upamanin gak penne ni hajat nusirin delu na aku iye nemiaan paandahanun so tini lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya kita antan nebisan ini sembung lelahin penne la wallah ya Rasulullah gak penne niya wallahi ya Rasulullah pain Rasulullah in pikau pipin hapluma payamanun bang niya kebisan ini lay silumano balik ni sa blelahin puas tekan amban lumamian penne ya Rasulullah gak penne niya miaan tekeswa ku bisan ini pen Rasulullah in pikeu pi balik kapluma serta mayam keu bisan kenya annen sinsim amban basi balik ni sa pente iene lelahin miaan pagsakay tek kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam nagaip niya kaswa ni bisan iene miaan sinsim amban basik so painne ya Rasulullah
miaan tiap penne niya bajuku yene miaan izarku semek amban bukut lo ini ne penne pag-ungsod ko tinenga pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ini penne gunanu si baju no yu si mislano yu bang penne pangurung no dendehin ga penne niya asek no bang isa penne asek no ga niya penne pag-ungsod no. So may umat Islam miyaan puasili na perheng-deheng ni dembua lelamiyaan serta ningko nagaro teggel nengge peinte ubos sang sibat ni asa serta pesibat ni na dinak tinurul we Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat ni penne turulun bi penne amian bohon bi pitu si aku pabalik. So pagsakay tek kabalik lelahin tinila we Rasul sallallahu alaihi wasallam miaan bang ini tabalik nen amban iyan Quran na penne niya penne tabalik ko amban Quran miaan dok dembo ni tinila we Rasulullah bang tahapal ni ke amban adem atay ni amban delem kok ni penne awe ya Rasulullah pen Rasulullah idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran miaan pini keu penne na pandahan ko ne penne si kau pelahan ko ne penne si kau atau akan paandahan tenekeo iene si miaan dendein inen sinabab amban Quran no yan si dembuat riwayat intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Quran kuat ne keu penne bohun ne dendelu na paandahan ko ne penne keu si iye sumagua ungsud nun to anun hadja iene amban Quran tabalik nun. So miaan kisahin me pong tinai kalasahan. Iene amban hadis teriwayat tu Imam Bukhari duk Imam Muslim. So teddo tebi hukuman balik tebi duk te sebbi isanin manjari pe pangoper wedendehin barannen si mea mag-iibadat si mea baktul magbobo o agama gaman niya problema ni karuwe hukuman teddo tebi manjari lellahin mayam si dende bang kaniaan nen miaan song andane atau akan bintakan ni lemikian teddo ruisab miaan we tebi amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin pasalan pag-ungsud tabangkag tebi yan pasalan ungsud me pong tinai kalasahan lemikian teddo tebi ruisab amban iene hadis inin pasalan baju pasalan baju sin kelelahan serta talapay we tewi te explain dilew pasalan baju iene sin kelelahan kerendehan me pong tinai kalasan so turulun bi iene explanation na inen miaan yu'luu te explain tewi dembua garu anan ko amban live tebi duk tabalik webe tawakan duk te review webe iyan bakas me te explain tebi mian sumagua niya hadja mian niya hadja tamban tebi masalah iene si tenged me tapik tebi mapalabe mian atawakan pangadji tebi mapalabe mian mula-mula gate sebku si masalah pasalan ungsud. Si masalah pasalan ungsud. So ungsurin manjari iye miaan mengkin ne bineran upama atau akan mangkin ne sinongan iye ne si rendele bang upama gana pang ungsud no ko ito. So mananin manjari inutangan iye ne ungsurin muajjal pende. Sumagua mian wajib ne sinongan ungsurin dehelu amban padambua iene mian elanele tujurendehin atau akan lelale tujurendehin. So bang upama puas ni siya kinawin so gana pe ungsud me pong tinai kalasahan manjari dendele mian nagga girahu baya perembuaan o elanin. So te iseb debi miaan
dembua amban me du se sindende bang iye tinawag atawakan ilinganan we elani binopawa kapawakan de bunagga rendehin ilaknat ye we malaikat sampai petek kasubuh-subuhin. So lesimiaan bastawan iye ne ngelingan lelahin atawakan bayak perembua lelahin si andane buga penia ungsud ni atawakan ga pekesongan ungsud nen full behuden tenga pe iye ne ungsud te pepine si dendehin manjari nagga dendele girahu mabaya perembuaan samantaraan gay kompleto iye ne ungsud lelale pihap miaan dendemiaan. So naman problema ni ubus miaan bang upama megrida dendehin pinne okeru bisan ku perembuaan no atawakan bisan ku ulid no sampai pente pesobra pe amban iene peg ulid le bang pegridaan dendehin do bang kabayaan dendehin do okay ne penne rahu bisan gani ungsud no pente miaan perembua keu si aku so ga mian niya problema ne perembua iene lelahin si andane mian pege megrida ne iene andane mangga kaungsuran le sumagua me pong tinaik kalasahan iene ungsud le utang pa iniin hak dendehin hak cindendehin subay bineran we lelale sumian iene keluhayanin ungsud iene miaan bangga te pengurung le atawakan ungsud iene mekulang le pie ne kulang ne ni sisita pa iniin bineran we lelahin sumian ne iene keluhayanin malaingkan pag ungsud le geneweran ne bang upama pein andanen atawakan pein dendehin dane beranun iene ungsud metelebi miaan melusike ulu dane beranun ungsud metelebi melusika ulu le miaan pag ne iene ungsurin mananen ga ne niya utang lelalay pege pinagpagan newe depu iene miaan hakin iyan ga te sebkun me pong tinai kalasahan si tingid pakarajaan niya. Lamud ga te sebku subay inin te explain duk subay ni sisita pente kinateuhan ngene pagpabalik sin ungsud. Pagpabalik sin ungsud. So nan si inin miyaan bang upama ga pe bakas takawin bulain ne penta ungsurin dumehelu nawans miyaan megbeklas natantunin tapabalik iyan ang sudlay tuju iyan lelali sumaguwa bang bakas ne kinawin ubus tinimanan iyan we lelahin andanin tinimanan iyan we lelahin andanin so full ungsurin tuju iyan dendelay bang dehelu amban peniman nilay dumembua ne iene lelahin bisan minted de tuju anda nilay ubus timanan ni so once den dumembua bisan minted de ubus butinimanan we ne ga ne niya hak ni nukot sin ungsud lay ga ne niya tabalik siye bisan dembua pilak iisa gene tabalik ungsurin kamarue bisan ga dumembua si andanin bang bakas ni siya duang-duangan delem bilik ga niya sawe revisan sini atawakan bakas ni siya delem rumah are duang-duangan sa siya na inarena nuere al khalwa amanan ng duang-duangan sa siya bisan ga dumembua lelalay
si dendehin bastawan tinimanan we ne sinapab amban me bakas iye ne pegdembua de bilikley sinapab amban bakas pegdembua re lumalay duang-duangan sa si gay ne tabalik ungsurin bisan dembua pilak tuju iye ne lelalay. So bang timanan ni so may umat Islam pe pul ungsurin si dende bisan tinimanan we lelahin puas iye ne pangawin siri isa nin bang numembua ni kemerwenen bang bakas ni siya luang-duangan dem bilik atau akan dalam rumah gak niya sewe-sewe re bisan sini sumagua bang upamanen tinimanan we lelahin dendehin puas siya kinawin upama saili tinimanan we lelahin iye ne miyaan dendehin gak pe bakas dumembua gak bakas duang-duangan dalam bilik atau akan dalam lumaari ubus tinimanan we iye ne miyaan lelahin dendemiaan puas amban pangawin si so tabalik dentenga ungsudlay tuju iye ne lelahin dentenga tabalik dentenga ungsurin iye ne tuju lelahin dentengain tuju dendelay me pong tinai kalasahan. So inin painte mian masala pasalan iye na ungsud gate seb ko lewi sinubahat me pong tinai kalasahan. Si ketel nu masala subay subahat tebi pasalan tapik tebi di ilew. Pasalan tapik tebi di ilew. Iye ne pasalan aurat sin karendehan ketawahan tebi mian makajari pine belitel lubayu iye ne penempengan kerendehan aurat den isa nen peinte elare te subahat tebi gania aurat bang si antara ella meg ella anda gania aurat si antara meg ella anda kemerwenen yene me mahram deruk pagkasire rende so nansinin manjari pinegua iye ne kebibiak sahan pinegua we me kerendehan ko me bukok ko may gaypeg turung de, atawakan may magbadyo pandaklingin, atawakan may puso upama, may betti sayli. So manjari miyan pinagua, iye si may maharam de, si may kesumbang de, may tetto ere, pong tinaire, si it de. Dok iye may painte miyaan kerendehan, iye kerendehan pagkasiri. Ubus, may pong tinai kalasahan. Iye si tenged painte miyaan masala. Silela seddi isab, mananin manjari kinawin duk iye. Na tesubahat tebi di ilew bang ine bantuk badyu nen, duk bang ine bantuk ine kondisyon nen atawa kan curut nen dembuwa perembuwa. Sumagua niya miyaan nansi inin subay subahatte pasalan yene parkala sin darura upamanen magpadoktor dendehin magpadoktor atau akan mag-check up dendehin buga niya pag-check upan ni seddi yene me specialist pag-check upan nin atau akan yene miyaan pe doctors nin lela so lelamiyaan, duman kasumbang ni. So bang upama, kailangan subay me ilaklis iye upama lingin nilay. Pinayaman me niya pente me bakat nila isubay me ilait. So ga naman niya dusene, ga niya problema ni. Bisan laklis ni iye miyaan lingin nilay. Bisan man aurat upama inin, atawakan me bahanili. Bisan man pente aurat inin. Sabab iye parkala sin daruri. Parkala iye nisisita. Si pagtambal. Kailangan man subay tatambalan. Iye we doktor lay. Bisan kanyaan nin doktor lela. Bang upama matauhin do. Iye si me parkala miyan. Sumagua. Bang upama niya do nga tauhan ni seddi. Doktor dende. Yene miyaan kepengendelan we ne taurwi sabi si me sakine mian so bang na dapat
kailangan ni subay petuaan nen iene doktor den delay. Doktor iene kesumbang nilay supaya iegay miaan mekeduse si Allah subhanahu wa ta'ala paginiya pay sabbente seddi. So makuha bang upama gaaniya seddi kitawhan ni iye do doktor lelamyaan. Bukailangan bang iye megpedoktor tinikab me pusunen. Tinikab iye ne melengen nen upama pagi nisisita manamalan. Nalay si miyaan gay megduse pagi parkala daruri miyan parkala nisisita miyaan pasalan pagtambal may pong tinaik kalasahan. Sumagawa pain iyan si kaidah ad-darurat tubihul mahdurat iyan pain miyaan daruratin nisisitahin tehinang uwe harus iyan parkala miyaan hinaramin. Iyan parkala tinagga we syarain. Sumagawa kaidahin ng sinin penne ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Iyan parkala nisisitali subay hadja pinagwaanin bang inegantaan nisisita tinambali. Bang upamanen meelengen du inindu miyaan sukat tinambal si iyehin sugi manjari laklis ne pinekitehan sampai iyan elengen metuutu sampai mebaha. Bang upama si me puso du iyan bakat nen subay ilaitin en subay tinambalin duman sa blacklist ni pinekitehan sampai paah. Bang upama mian si me tuut du si me tuut du iyan mian peinte kailangan subay mian tinambalanin narumen ni sa blacklist ni sampai peinte pe sobra amban iyan tuut lay bang na dapat paglacklist ni tinempengan iyan puso nilay. Pagya darurat tuqaddaru biqadariha iene darurahin iene nisisitahin si ganta-gantaan iene nis kailangan lay hadja. Inin may pong tinay kalasan ko rume bakas te explain tewi bang upama ga niya kinakan malingkan bawi siya kineugto ne kyo manamal kebeunusan ne kyo manamal bangge kyo mangan makapagkat baran nun so manjari kyo mangan bawi sumaguwa duman mangan megpeso sumagawa mangan dukyaw hadja survive amban iyan ni kekeugto numiyaan. Batawan ni taganta no dinon survive ni kew. Oye, siwe parkala maharam yan. Lebahanon ni duman ke mangan magpeso sumagawa mangan kew iyan ni sigantaan hajat nuli sigantaan iyan ni meglevel duk ni sisita nuli. Limikian aurat dendehin sa irwisab. Bang upama kailangan din doktor, kailangan suwe penteme tinugsok. So gamian niya problema ni bang upamanin tinikabwe ni aurat na leban din lela iyan ni doktorin sumagawa ni sisitahin adja suwe meglepeng iyan ni pangalaklis nilay iyan ni pinikite nilay duk iyan ni tinambalan lay iyan may pong tinai kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. So geruin in delete ko insyaallah. So miyan may parkala gateseb ko dilew pente sinubahat may pong tinai kalasahan. Kua itu masih-masih pekitebi dalam pangadji iene si hadis inen me pong tinai mulia. Masih-masih pekitebi dalam hadis inen me pong tinai mulia. Amban me hukuman teddo hadis inen mian duman ke lelahin pegsakay metingget tangan pene ya Rasulullah aku ne pene ngandane pein iene Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabat lay pain ne mian fahal indaka shay ine niya kelutaan tan nubisan ine pene la wallah wallahi painne ya Rasulullah ga painne niya niya tu mag-comment pasyalan katuan problemain pasyalan pag-opera so lesimian sigantaan iyan magtalip doktor le pasyalan pag-opera le pag ni sisita pente upama miyan manamala naman jari me pong tinai miaan si tenged
Iya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam penne pen sahabatin la wallah ga penne ni tantan ku ya Rasulullah wallahi. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pikeu penne hapluma payamanun bang niya ketekeswa nubisan ini. Napilalahin hapluma ni megpiha sa osa megkulikid bang upama niya ketekeswa ni amban ine ni supaya miaan niya pag-ungsod ni. Pagtek kapalik, ine bisaranin penne la wallah, ma wajadtu syai'an. La wallah. O penne Rasulullah, wallahi penne gani at tekeswa kubisan ini. Penne Rasulullah nisab, penne idhab, unzur walau khataman min hadid. Pikyo penne pipalik, miha kyo penne, siluma bisan kenianen sinsim amban basi. Napi na isa blalahin. Miha sinsim pentamban basi. Tek kaneb pabalik penne. La wallah. Wallah ya Rasulallah. Wallah penne ya Rasulallah. Wala khataman min hadid. Bisan penne sinsim amban basi. Ga penne niya kesuwaku. Nansinin hukuman me pong tinai. Game ke ine manapahin upama ko me adat tebi bang petek ka miaan magpain kew bakas nirukam ke urungan supply ke urungan supply miaan peinu wallahi ga yene panapanu miaan ko me kebiaksahan tebi bang upama to oru ga man niya problema ni. Upama, wallahi ga pe kumante pi hap miaan hap tabu. Wallahi ga pe kumante pi hap miaan hap me lamitan. Wallahi ga pe niya andaku. Bangke niya annen to oru me par kala miaan. So gay man me ke ine napa pinetuhutan wallahi bisaraten may pong tinaikalasahan ko ni kantang sahabat itu. Pegi sahabat inin, tehinang we ni si deheluan Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaguwa ga ilang we Rasulullahin. So mangga pangalang ni iene sahabat lay dalil we jinari iene perkalamian. Sumaguwa, subay inin gay hinang tebi pag-anaran me pong tinai kalasahan. Pegi kailangan duisab, atawakan gay ruisab ni sisita. Subay sapahan tebi kemon parkalain. So, da hinang tebi pag-anaran. Iyene miaan pinebetaran me wallahi kemon hinang tenbi kome terebehu Arab me pong tinai kalasahan. Na sumaguwa, bangke niya annen puting. So inin niya waktu ne umasik kyo si levean inalen nanore al-yaminul ghamus. Yene panapanu si parkala puting bisan do kyo magkasaan. Atawakan bisan do ketawahan numiyaan puting napakew megduse kyo miyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Megduse kyo si Allah subhanahu wa ta'ala. So upama may panapanu wallahil azim, ga ito niya andaku, ga ito niya anakku. Inekew andanun duwe ni. Atawakan andanun dembuan. Atawakan anak nun ko ne bateriya si luma. Ubus, napapekew, duk sa pamiaan, indananun, si sapanumiaan, megduse kew, si Allah subhanahu wa ta'ala, pigi napakew direm keputingan, may pong tinaikalasan. Kung may upamanin, bakas kayo may megkopras. 100% bang kayo bakas may megkopras. Bang kayo bakas may megdiskuhi goma. Niya ni hadyan taamban si kao. Niya ni hadyan miyan telebi si kao. Na upama may tinilew kayo. Na piyebelihan goma nulu. Piyebelihan lehing nulu. Ine bisyaranun, wallahil azim. Pikit din pikiw manapahin. Wallahil azim. Ganiya telebbibisan ko ahat-ahat. So, iyene
si panapano miya andrad. Si panapano miya andem buwa pong tiniiko kalasahan, indananon. Megduse kew si Allah subhanahu wa ta'ala. Uy kew muting atawakan napa si keputingan. Mustahil. Megboo kew lahing upama. Megboo kew goma. Ga niya telebiwis andem buwa pilak. So lay si miyaan, bang parkala dilem keputingan iyene panapahan nun. Me pong tinai kalasahan. Tantunen teed, megduse kew, si panapano miyaan, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Gainin delete ko da kam susye, bang live subuin inin, gainin delete ko. So inin, nahang kanda kam mag-anad na pa, bang upama niya siyang may tekindingan bi, bang upama niya siyang may raon bi sa ili ganta ilibot, duman kampe cover amban iyan sa paputing. Mahina ni kampahap isab. Bang subay pe kampe cover si parkalain inen. Sambat-sambat iyan may idol kami masalay, pentaguro, mga mahihinang nilalang. So mahina ni kampahap isab. Bang upamanin, mengkin kam makaandaruwe. Atawakan mengkin kam makaanda sampay petelo. Suwe kam dahu levean me peket dem napa malap penno me to wega niya andabi atawakan wega niya anakbi buada pun du semiyaan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. So kone pinain kule bang upamanen to oru iyene panapahan bi miyaan naga niya problemane bang upamanen bennaldu wega niya sinbi bennaldu wega niya andabi Bernardo, wega niya anakbi. So, geman may kaini si panapabim yan. Wallahi, gani anak ko. Wallahi, gani anda ko. Wallahi, gani asin ko. So, gaman niya problema ni may pong tinai. Kalasahan si tinged iyan ni pagsapa bang si parkala miyaan toor. Na sumagawa, miyaan pagyainin tayo ng kebiyak sa hanwe manusia, bang upamanin gay ni kinahagad, na nisisita inin bang petek ka, gay kiteb kahagad ahin bang gay kitinapa. Bang upama miyaan, patut do sa pahante, wallahi al-azim, ga ko bakas pidilim tabu. O, kahagad na kayo pinain. Upama me, teguni-guni kayo, we andano. We pinain ba si kok no iyan, hato kan bakas pasagid lay si poonin. Bubahangi si ako ko ito, gay kayo manjari. So, bang upama to, makajari kayo, wallahi al-azim, ulan man delem tabu, iya me kewese kokkutu. So bang to oru, duk ne aan pente problemain. So giki man megduse, si parkala iene miyaan ne pong tinai kalasahan. Na sumagua, bang upamanen to oru, bang upama gay to o, bang upama keputingan iene sinapahan numiyaan pong tinai kalasahan, natantunen teed, baya kawibandi, megduse kew si Allah subhanahu wa ta'ala iyene si panapano miyaan me pong tinai. So niya pe mas wars sampay palawi amban inin me pong tinai kalasahan iyene me napa. Atasan ko pe na napa si Syara. Atasan ko ne pakquran si Syara. La ilaha illallah. Ubaman niya me miyaan nuksa si dembuak parkala pinan Allahil azim tekite kumyan so atasan ko pinain napa so tinuksain napar wisab so 100% dembua amban iene miyaan tinuksa liruk manuksain putingan bang napa syekerwe na me pong tinai adat iene panapa basag adat iene panapa manusia basag. Atawakan iene kabasag panapani bisan duruman toon napa. Adat iene ninsin me munafiqin. Me munafiqinin pe cover si sapa. Napa si keputingan. Supaya siya tepe bembel. Atawakan supaya siya tepe cover. Amban iene pare iene me puting lay. So nansinin, hangkan, dati ed,
mian hinang tebi adat iene pagsapain inen atau kan iene me pemisara tebi wallahi inen me pong tinai kalasahan. Lamud amban iene te pengeji te amban iene pegsambung-sambung Rasulullahin amban mian. Tu Rasulullahin nestingan iye pege magpain sahabat lay pe inne mian ga niya taantan kuya Rasulullah pe Rasulullahin pike hapluma payamanun miha keubisan ine. So balik ni isa blelain pe niya Rasulullah gana keswa kubisan ine. So pagsakay sa ili pen Rasulullah pike pia pluma balik miha ke pen sin simbisan amban basi balik na blelahin. Rasulullah, ya Rasulullah gak niat te keswaku bisan cincim amban basi. Tedok te hukuman lay simiaan. Gay me ke ine testingan nu iene me manusia ngakun cidine we sigpitan. Ngakun cidine we sigpitan. Upamanen niya me supply pinetek ka 7 kitebi. Pinetek ka 7 kitebi. Pinalabay pente amban aku atawa ka naman sinisinin. Ubus syurut iene sin supply miyaan kailangan inurunganin nadya bangsine kesigpitanin. Bangsine manggain. Bangsine mangga wakas metulak kusinanen ne metelu elew atawa kan me miyaan 5 elew nega ne wakas tekitete tulak kusinanen ngumbu pente puputan. So, tek ka ni Kemon, sayili. Ngakun, we siya miyaan, kenia pente, kesigpitan. Atawakan kenia ga niya, tantan debisan bakas. So, atat kala, niya mi amban me petipun miyaan, magpasalingo. Magpasalingo. Pene, ako tu, namiskin manamalan, pamon na ito, gane niya, tantan. Kwe grocery ne dilem lumaanin hawa benes iene taantanin. Oh, sa pege adat te bang sa iyakan. Bang petek ka, asal pandai kita manamal magpusong-pusong. Pandai kita manamalan magloyot-loyot. Kok lunuk adun bang paharap si sewe te bang upama niya kalagihan te. Peinte we miskin kita inekeu penno ne hati tumaten dilem we peinte we supply atawakan we mian. So game ke ini iene si aa magsusupply lay atawakan iene si aa mag-aantan iene mian me pengurung lay bang testingan ne dembua iene aalay mananen tinilew. So to oru keu kesigpitan na upama niya me ini alata nun samian. Pia anak nun, saing me kahalan nun, saing miaan me solei si miaan. Yene penilew-nilew nu aale, ganta panakid nu, atawakan penebenal nu bisaraneli, we sigpitan gamian niya problema ne. Pagyan niya yan, may pong tinai kalasahan, si tenged mas alain inen. Bang me tinestingan upama tinilaw-tilaw. Nga ma. Pene, kuistel gay sab kaminin ngandel si kite. Magpain ne kite sigpitan. Miaan, ubos tinestingan pe kite. Dana ko sa playanon, bibang may sayan ni sab tilaw-tilaw, pe kite kemon ine-ine. So, lay si miyaan me pong tinai kalasahan. Gayman patut pangamahan tebi. Pege isa nin, iene aamig supply lay lagi behutek kadelem kauman no, gigyo te kilelene, duk bahu te encounter ne keo. So alangan isab miyaan urungan ne keo megtui, gay keteuhan ne bangsa inge bentuk kahalan nun. So dakeo nga ma, bang upamanin miyan ineksamin iene bentuk kesigpitan nulay, pegi payaman de, bang magtalip duke dukka u iene pengurung delay, supaya sige makalaog
atawakan supaya te pengurung iyan hak mian si megsuku iyan ruk pengurungan iyelay yene agan tak kesigpitan hadya. Paggeinin tehinang dumanwe sine ruk sine. Sumagua me pong tinai kalasahan. Tehinang we Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman tagna tamanan hap ne pinapanjari. So hangkanda kita ulali, hangkana pen ko, lingkat manamal iyan mian mangadjian cara agama Islamin. Inin mian hadja inin point, hadja inin hukuman pangadji teddo bisalung-salung inin. Wallahi. Upama mian meluma ini pinangurung iyan. Ene project amban arm jaman tagna, amban si RG, metu ulay pe. Iyan mian luma kolor peat iyo kwe turuk pote. Pengurung miskin. So dahil iyan amban pengisyu, iyan mian melumain inen. Niya iyan pinelengan we redehelu tujo kauman no. Sine kluma bin dinembuak-dembuak. Sine kluma bin dinembuak-dembuak. Pinayaman me olom nen bangga ru kesuyad. Pinayaman me dinding nen bangga ru kelesu. Ubus riniport man we rebinet taddelem kakatasan sa ili bang ine me kulang iyan Sulman. Miaan si me luma no mian. Cuma gua dumani kemon inurungan. Hadja inurungan lay. Iene bang inggehin luma megobek-gobek atawakan iene manggana lumanin. So pinayamanan wala rehelu. Bang ingge manggana lumanin. Duk bang inggehin ang tamanan wars iene lumanin dialem kauman miyan. So, iene peg-examine miyaan dialem syara temian syara sin Islam. So, wis pinapas pediataan. So, mingkintek ka, iene, resort nin. So, pagwa no sa ili, bakas te examine, bakas ketauhan bang sine manggana lumanin, bakas ketauhan bang sine may gobek-gobek lumanin. So, miyaan keurungan luma prajekin, iene miyaan, mengge mahap lumanin miyan atawakan mangga niya lumanin. Miyan asal-asal nin. Me pong tinai, duk man delem syara sin Islamin ko tehinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagua, banggip bakas megtuhut syara, sali do syara Pilipinas. Duk iene syara Islam, te pengurung hep, iene me lumalay atawakan me project lay, iene si megtelep duk ihin. Sa pagtaabot, iamban poon, sa problemahin pagtaabot si elit nanan na sinin niya painte paasik third party sampay binukak kay na iyan na bakas inuntol amban po ni. So niya ne iya painte tagi kawasehin ginentian me alenin niya ne sampay keurungan bisan do luma semento kabahagian niya ne bisan keniaan nen luma nen lumahap kabahagian bisan keniaan nen dayahan kabahagian bisan keniaan nen may register lay ne dilem lamitan teggel busukat register si me adiata iye ne luma miaan kebahagian. So bang bakas megtuhot syara me brad me pong tinai kalasahan tek pengurung hep hap iyan si suko meg-iyali. Sumagua pa problemahin niya me manusia sa inin ga ni apakialam de sali ru syara parintah sali ru syara agama gay tinaliw megduse tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pa bagi basa usbawaris bisan kenyan nen luma nen kome happy ne iyan binehegianin me pong tinai kalasahan. So inin sa ingge, bang upama umatag may parkalain ina. So kung pinain kulay, iyan magpayam, magtrace, bang sine may mesigpitin, bang sine iyan magkalagihan may lumain,
bang sine magkalagihan iyan miyaan tatabanganin. Ubus chinek ke were. Atawakan pinayaman ke were bang magkalagihan do ke si supply. Atawakan bang magkalagihan do ke miyaan inurungan tatabangan. May relief good. Good, spete. So dah keu nga mopot-mopot bang way keu tinilew-tilew. Atawakan bang way keu miyaan sinumaria. Bangsa inge bentuk kalan nun. Pege mismo dalam syarat sin Islam. Bang niya ngakun. Iye ne magpain. We iye man sigpitan. Ko ne tehinang we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iye ne si sahabat tu. Ineksamin we ne. Atawakan sinumaria we ne. Pinayaman we ne. Bang asal to okay. We gaad niya taantan lelamyaan. Bisan bakas. May pong tinai kalasahan. So inin hukuman syara sin Islamin si tenged parkala inen. So inin amban me teddo tebi hukuman si hadis inen me pong tinai kalasahan. So tampal manamal explanation ten. Alhamdulillah. Nakita isa mag-urungin, kung pinain kulay, bang ketauhan tene miyaan miskin aahin. Duk magtalip aahin, iyan naruk tatabangan lay. Bakas ni te eksaminte. Bakas ni kinatauhan we tewe iye miyan miskin. Nasubay na pangurung te. Dana inang te persona lune ke tege astel ke lune ke usbano lune ke dumain. Sabi ke problema atin ni sab, yene kita me kawakilan upama miyaan magsusupply kome dilem lahat. Bisan doa kahante kew kinakan aahin maganggahap beliw siya ko siya way pagpala tebiya sa amyaan. Ga niya siya o sa takakan bisan bakas. Dok ketauhan tene iye miyaan miskin asal miskin manamal. Pagpayam te duman aate. Pagpayam te duman usbate. Atawakan pagpayam te bakas me kireval te upama masa. Ubus taraag kitewe ne jaman lay. Boy inin gainin talip. Inurungan. Metulay gekuinin makato siye metulay megkireval. Atawa metulay jaman eleksyonin. Gakwin batuhan ni. Atawakan inin, boy inin, duman inin usbah. So bang umabot ni level nun siya miyaan may pong kinaikalasahan. Dembuwa kiyaw amban may tamanan jahalis ni. Manusia di alam dunya inin. Bang upama miyaan tehinang no parkalamian. Tehinang no kaanyayahanin. Pagtamam no ne baktul. We miyaan asal megsuko duk iye ne pinepo si keulay. Ubus. Gape pengurong no iye. Sababan iye ne personal interest no. Sabab personal astel no. Sabab pigi duman aano. Pigi sabab duman usbano. Sabab pigi taraag kayo may masali maghaprelahan. So lay si miyaan dahinangon. Pigi lay si miyaan may pong tinay. Megduse kayo tuju Allah Ta'ala. Tebilang na kayo amban may makaanyaya. Iye na si dembuwa pong tinay miyaan. So once na ubus examine. Once na ubus payaman no bang ketauhan nun bang sengge bentuk kahalan nin. So lay si miyaan, suwe ne pengurung iyan sukat pinebo si kaum miyaan. So ini namban me hukuman, ko ne pinain kulay, gay me ke ine, payaman no ahin, yene me ngakon me miskin. Ubus asal tilew-tilew no teed, iyan bentuk pente, kemiskinan nalay, bang asal to oro ke pinain nalay. Nanan si inin, si tenged iene, mas ala inin, may pong tinai kalasahan. So, angkan, hinay-hinay ko bisyara kulay, dok pasti manamal si kaam iene hukuman si tenged parkala inin, may pong tinai mulia. Amban me, miyaan, iene tasyupahat, nan si inin. Si hukuman, sin hadis inen may pong tinai. Iyan si tenged lapal pagkawin. Lapal pagkawin. Bang kew ngawin,
lune ke kapangandel si kau magwakil si kau me walihin atau kan lune ke kau iyan ne walihin mismo. Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu paandahan ne iyan ne mi anaalay penne malaktu kaha. Pesikau kune dendelu, pasikau kune dendelu sinabab amban iyan ne Quran tantan dulu. Pegmilik kune pen ne si kau dendelu iyan ne mian pegmilik kune pen ne si kau dendelu iyan ne si Quran tantan dulu. So iyan ne sila palkawin makajari iyan me pong tinai kalasahan. Iyan ne sila pal penne pagdapu kune si kau. Iyan ne dendelu gaman na problema ni. Atawa isa blapal zawajtukaha. Zawajtukaha. Pamakawin kune kau. Pamakawin kune kau dendelu. Manjari miyaan. Atawa isa blapal iyan paandahan tenekeu. Anda kami ne kau. Atawa kan paandahan kami ne keu. Paandahan kune keu. Iyan si dende inen anak siyan ungsuran no siyamian. So manjari sila palpain ne pamadapu kami ne kau dendelu. Manjari lapal pamakawin kami ne kau dendelu. Manjari paandahan kami ne keu iene si dendelu si ungsud mian. So manjari me lapal mian me pong tinai kalasahan. So bang upama duk naga ni alipeg duerue. Duk naga ni ale ceceburet cepen iene bahasa ambandeng kepakin. So taatun ne bang keu ngamin pamakawin kami ne kau atau akan paandahan kami ne keu. So miaan asal pasti teed manamalan miaan ga niya pente kulang ne duk ga niya labine silafal anda atau akan silapal kawin silapal anda atau akan silapal upama niya ngawin penne padapuan kami ne si kau atau akan pamadapu kami ne kau iye ne dendelu pente malaktu kaha so miaan gana problema ne sahi masih kawinin si parkala miaan mepong tinai kalasahan. Sahi masih kawinin si parkala iene miaan lapal pamadapu kami ne kau iene dendele pegetehin ang inin we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu yang magpain iene malaktu kaha bima ma'aka minal Quran. Lamod ang bansuwe explanation teme sa inin mepong tinai. Niya me amban kite megiitikad si waktu kita kinawin wege sahi kawinin banggere lebean megsentiki sa ili us binetaran me kakana atau akan gay sahi kawinin banggere lebe megtindak sa ili ina ko me kapalutein inin suwe rahu me kepegtindak dok kapalu iene kinawin lei ko kahantang iene mian sasakatan binerekan beswang miaan mengkin pinain sahih. Ubus kinhawin pinagbalik-balik. Pege ba sa ga tumuon pagdagpak kapaluhin ataw akan ga tumuon pagdagpak iene bettisin. Inin me pong tinai kalasahan. Bang si agama tega inin niya. Tamanan mura ne binebegan iyan ni agama ti agama Islam. Duk pagkawin mura manamal pagkawinin. Wikaw mahunitan dite ataw akan mahunitan dino. Suwe raho pente may magcantiki ubus tinimpengan. Suwe raho pente may magtukbo vettisin ubus butinindak sa ilibang petek kapenlus pe amban penindakan te iyan nakapalulay te pihap me buyong te wiya sa miyaan. Na waktu na pinunong me pangantinin bang upama lumiras kapalulay pegtindak sumape iye ne miyaan tindakten inge-inge na imam layruk kinawinin. So inin na umat Islam niya me gay conformi pegge basa ga niya me tindak na miyan ataw akan ga niya me sentiki na miyan. Wallahil azim
sapahan ko si Allah Ta'ala. Oy, bakas ne ngawin dehelu amban kao. Tamanan tao ne umat. Tamanan mulia ne manusia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketohan bibang sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa inge bentuk pangawin ne boy-boy inin. Atawakan iya ne sahabat inin radhiyallahu ta'ala anhu. Ketohan bang sa inge bentuk pangawin nen. Penne idhab. Zawajtukaha bima fa'allimha al-Quran. Pine ko penne kuat. Paandahan tenekeu. Duk iya ne penne Quran tebelik nulu. To anun hajjaren delu. Ga niya pegtindak. Ga niya pagsantiki. Eru meniain. Bisara amban Rasulullahin. Duk penay maamban lelahin. Tamanan tao ne ngawin. Rasulullahin. Tamanan mulia ni manusia si Allah Ta'ala. Rasulin. Tamanan tapit ne. Rasulin. Sa inin pangawin nen may pong tinai kalasahan. Naamban kesuano. Wege sahi kawinin. Banggay magsantiki. Banggay sahi kawinin. Banggay lebe magtindak. Naniya pa yan. Bakas kung makakawin minted de. Na inosal kung kawin-kawinan Rasulullahin. Kawin-kawinan Rasulullahin. Pinagwakil, we amma metetoehen si ako, anak nin. Pamakawin kami ni si Kau, Siti Fatima Ulayan upama. Ungsuran no, miyaan, pegdembuaan bi, pegisunan bi, antara meg-usbawaris. Paandahan kune si Kau, dendeinin, halal ni si Kau, tuwi si dunya. Okay. Naik kami magkip. Uy, pinain kawin lay, kawin ano, kawin latest. Ga niya may pinain. Ano ne ko may, wasa may magsentiki atawakan may magtindak ne ko may ano. May umat Islam. Uy, alenan no kawin latest, kawin maandangin ne. Uy, alenan bi kawin pagkawin latest. Iene kawin hininang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman tagna. Bang niya inalenan kawin latest, yan may kawin pegsantiki atawakan kawin may pegtindak luus mag-itikad gawe gay sahi kawinin banggay megtukbo yan may pegtindakin. Wallahi inin kawin may latestin. Pegge kawin maandangin, kawin tehinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Mura manamalan. Pamakawin kami ni Kau, paandahan kami ni Kau dendetu, bang inetantan no amban Quran yan. Tiyak tu dia lem hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangsa inge bentuk pangawin nin. Bangsa inge bentuk pangawin nin. So duman inin kawin latest. Inin kawin maandangin. Inin pagkawin tagnain may pong tinai kalasahan. So bang upama niya kam takawin. Niya kam takawin. Amban lebe may bisarad ja saili. Awakil si anu, wakil si anu sa miyaan. So, da kam megduwe-ruwe. Pinain pangawin akuhin. Ga bisan may sinantikihan. Ga niya may tindak ni. Sahirwente. Wallahi lazim, sapahan ko si Allah Ta'ala. Inin ga niya pegduwe-duwe si kasahinin 100%. Pegge sa inin pangawin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman tagnain. Ga niya pegduwe-ruwe ni. Da kiyo magduwe-ruwe. Si pangawin kau iyan, si waktu kiyo kinawin. Bang upama eros kaun megtingko sa ili ubos peno kawin teneke ubos peno taymano mian kawin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman tagna may pong tinai kalasahan. So inin bantuk iyan elapal si kawinin tedok tibi hukuman nen amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mura agama Islamin si tenged pakarajaan iene mian in. So duman kayo may minsempu kinawin. Atawakan may pinagbalik-balik sa papan pegga magtuon siyang tikihin atawakan ga magtuon may kapaluhin. Pegge Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinai pangawin nin sa inin do si waktu kinawin no ni. Iene mian an dendeli. So bang niya kam takawin. Ien inalenan we rewasa kwito kawin-kawinan latest bu inin kawin maandangin. Inin old model duk inin metumun si Islamin.
100% ganiya pagduerwe. Ganiya pagduerwe. Inin kawin masahihin, duk inin pangawin iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Jaman tagna may pong tinai mulia. Ubos. Ini si tenged iene masalah pente parkala miaan inin. Sohan kan pinain tesubahat pasal may kawin online. Pag kawin online inin, suway dinihingan bang na dapat pag ngeluka ang manlawang fitna, bisan kaniaan nin ginari. Bisan kaniaan nin na waktu ni ginari. Pag niya waktu ni pente ginari, bang may magkilali rukam kemon, dembwa kauman rukam kemon, meg-usbawaris do, takilali ro bang sinasaksiin, takilali bang sine kinawinin, takilali bang sine miaan dendehin. So, amban me through Zoom, amban me through conference dialem miaan Facebook. So, niya waktu ni, ginari we syara Islam me parkalain inen, bang asal gated niya paasek lai, pegduerwe subha, megkilali ro kemon. Sa bang may humegkeswa dialem Facebook. May bakas megkite. Ili sing langit deng kepak duk sing langit deng kepak. Pinaniya pinain pagkawinin si online. Inin may pong tinai kalasan. Panamping iyan si parkala fitna si pesongan. Gainin nanjari sa inin. Gainin may tinukutan wa syara Islam sa inin. Lagi bang may ilagay magkilali, arakala may takawin nun lela seddi, arakala takawin nun dende seddi, arakala mapel iyene, ako penne samanen atawakan ako walinen, buine kyo gani apig usbahan daruk dende miyaan. So inin, suwe tinempengan may parkala inin. So bukot, bang may asal magkilali manamalan. Duk magkini tao, agin-agin may dembuwa lahat, so niya waktu ni, kume ginari parkala mi. Sa tamanan hap nilabean, tamanan hap nilabean ang banpar kalain inin, dahil meg online, sa kanya-kanya ni magwakil. Bang upama talawalihin, so nawag haplahat, atawakan nawag pito hap Saudi, sine-sine ni may tege miyan authority to, di alam Saudi inin, penne, Assalamualaikum, aku itu metet to edendehin. Kawinun aku anak kun, walihan ku ne, pelalin ku ne si kaawalihin. So, timbang walihin ne, iya ne metu di alam Saudi lay. Saduk negay paatag iya ne miyaan. Me parkalain atawakan pagduwerwehin. Inin me pong tinai kalasan. Bang upama isab pangantin lelahin matalahin, so game ke ine nawag si me lahat atawakan nawag pituap Saudi atau hap me kiel sine-sine ne tawagan nila ipenne pagwakil ku ne si kau iye ne kawin kun teimaun aku luu lune ke pong tinaine usbawaris ne tawakan bisan aseddi so maananen magwakil iye ambat ne dendel lelalay bagay nilay usba nilay amma nilay iye menayma kawin nen lai. So, iye kinawinin iye ne amala ilay. Tayma ne ganta si iye. Sahimyaan kawinin sa ili. Ili labayan sin islamin si tenged parkalamya. So, pinain bisan ga lu dendeng. Bisan ga lu dendehin. Pege dendehin, dumandu iye kinawinin, dumandu iye tinilewin. Kagana problema ne bisan ga lu dendehin, peinte me pong tinai kalasahan. Ubamya. Kinawin kayo si Jeddah, dendehin lay si Riyadh upama sa ili. So, bang niya ni wakil, pamakawin kami ni kaupinain si wakil si anong yan. So, tayma ako, magtuy ni, tahinang uwe ni anda, iye ni miyaan, dendemyan, bisan kaniyaan ni tala may pong tinaikalasan. So, niya, lebeyan sin Islam sa inin, iye ni pagwakil. Magwakil duwalihin, magwakil du iye ni, kinawinin, gaman niya, pente, problema ni sahi kawin miyan. So, pag bang true online, peme pong tinai, ada kala,
signal ten ko ito gay kitawan, lobat cellphonein, bekkat signalin, gay hap mian anuhin pegtema pagkabulin, pegtema anuhin sabab may chapi upama sa ili. So kahinalian si tenged kawin inen may pong tinay kalasan. So ko ne pinain kulay. Niya waktu ne ginari bang upama megkilali rukam kemon, bang upama asal megkinataur 100% si may Zoom, si may group conference pente delem mian ano. So gana man problema ne bang parkalaman siya ko ne pinain kulay. Tamanan hap nilabeyan iyan ko pinain kumiaan. May pong tinai may pong tinai kalasahan. Nainin si tenged masala inin si pasalan pagkawin atawakan khitbah si akad si tenged parkalali. Mian insyaallah subhanahu wa ta'ala niya pemancong bisyara ko sa igin nagateseb ko inin amban may hukuman alhamdulillah teddo tebe si tenged hadis mian si salung-salung itu may pong tinai kalasahan. So eseb-esebun bi hukuman syara sin Islam mian hukuman iyan mian inexplain te mian wallahi alazim hukuman mian hajj manamalan bang teindan bi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bang teindan bi asal hajj mian pangajian si salung-salung itu may pong tinai kalasahan. So salam doa aja pente si kam kemon murah-murahan dia lempari hala Allah Ta'ala kita bikania kania antag-antag ne kam binaybayan salam doa si me Malaysia si me KL salam doa si kam kemon si me ketohan kumi alen si me Malaysia si me Sarawak si me Johor si me KK mian salam doa aja si kam kemon ko kita luu bang naat ga bidda mian ko niya pente apain basta hati penne tala amban KL 7 Kuala Lumpur hati penne tala amban KL 7 Kuala Lumpur lebean sinongot-songot kita penne dia tak bas so gene kam taat ku dembu-dembu arakala meta taat te pinain KL Kuala Lumpur so salam doa aja basta entero Malaysia. Salam doa si Kaam Kemon. Demikian salam doa si Mea Philippines. Si Mea Mindanao. Si Mea Philippines, si Mea Mindanao, si Mea painte miaan Luzon duk si Mea Manila, pong tinaite dele Manila. Tesab ko sab story na inako babay na adya basilan ti anak ko pen Philippines. Okay, babay na adya pen na basilan ti anak ko Philippines. So salam doa si Mea Philippines, si Mea Basilan, Isabela, Lamitan, Tipu-Tipu, Albarka, Muhammad Ajul, Tuburan Proper, Sumisip, Tabuan Lasa, Lantawan, Maluso. Salam doa si Kaam Kemon may pong tinai kalasan. So mian lemikian salam doa Sheikh Soy ko si me baru duk me bituanan pente sumabu ko itu nilai delem anu tepinin so iya magpasalam doahin aku tuh mas sahaja lemikian me pong tinaite si Middle East si me Dubai mian Kuwait si me Londo si me Dubai si me Kuwait ini pete mian Oman Sudan Jordan Irak, Syria, Qatar, duk Saudi Arabia. Salam doa si Kaam Kemon. Mian duk alot Europe. Si me London, si me UK, si me France. Salam doa si Kaam Kemon. Duk si niya mutabi te follower tedembua amban Amerika. Salam doa si kaulu si Amerika lu. Demikian salam doa ruisab si me Riyad tu delem lahat tebin inin si me Adarud Zikir si me Hayu Shifa mula-mula si pong tinay tebi kalasan pu doktor tebi anak ilu. Salam doa pu si anak ilu murah-murahan megkesuwa kita pabalik hatu na inin las ko na inin elew inin gumua
puas amban pangabuso kami labi dam tapit dam bulan. 20 daw magkulang maglapit tapit. Salam doa na si kam kemon. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.